बड' निउस नायगिरि गासैबो रायजो राजानिसिम गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गोनां खौरांफोरखौ जेन नोंथांमोना मिस खालामा। आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनलागै आखायाव लादों। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारिनिसिम सिगिनाय लाइजाम हरग्रा सानै सुबुंखौ उदालगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायना होदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारिया। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोरा लाइजाम हरग्रा बर' थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्राखौ बुंनो हानाय बिथांमोनखौ नागिरनानै लाबोथारगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। मैया 1 मार्च बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मेट्रिक आनजादाव जेनेरेल मेथामेटिक्स साबजेक्टनि सायाव दुंहाव थासारि। सेबा बर्डनि मावख'आव मेट्रिक आनजाद होगिरिफोरनि दुंहाव थासारि। मख'नो गोनांदि सेबाया मेथामेटिक्स आयदानि सोंलु बिलाइखौ आउट अफ सिलेबासनिफ्राय सोंलु लाबोनायनि सायाव स्टुडेन्टसफोरनि दुंहाव थासारि, जेखौ स्टुडेन्टसफोरा सोलोंनो मोनाखै। बे सोंलुनि फिननायखौ माबोरै होगोन? गावनो फर्मुला बाहायनानै फिननायखौ होनांगोन नामा? मानोना बे फर्मुलानि सोमोन्दै जों सोलोंनोनो मोनाखै। बबे बिजाबनिफ्राय लाबोखो बेफोर सोंलुखौ? स्टुडेन्टफोरनि गोख्रों दाबि जेसेबां आउट अफ सिलेबासनि कुइसन्स लाबोदों बेफोरनि मार्कखौ जों मोननांगौ। जेसेबां आउट अफ सिलेबासनिफ्राय सोंलुफोर फैदों बेफोरनि मार्कफोरखौ मोननांगौनि दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। एमपि नब कुमार सरैनियाखौ एमपि मासिनिफ्राय डिसक्वालिफाइ खालामनो रावबो हाया, बुंदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म। खौरांगिरिनि सोंथियाव इउजि ब्रह्मआ बुंदों एमपि नब कुमार सरैनियानि मासिखौ दानना होनो हाबाय होननानै खुगाजों बुंना लाब गैया। स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियासो बिनि सार्टिफिकेटआ बर' कसारिनि मुङाव लानायाव बर' कसारि नङा बेखौसो बुंदों, नाथाय बेखौ सासे स्पिकारआबो डिसक्वालिफाइ खालामनो हाया। नाथाय इलेक्सन कमिसननि अनगायै रावबो बेखौ डिसक्वालिफाइ खालामनो हाया होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों इउजि ब्रह्मआ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। रुंसारि कैलाश देजु स्वर्गियारिनि जिउ गोमानायाव गोबां रायजो राजाफोर आरो उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा गोथौ दुखुखौ लानानै बिदाय होबाय। बिथां रुंसारि कैलाश स्वर्गियारिया फोरोंगिरिल' नङा, बिथाङा नौदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै सायख'जानाय गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिस्वनाथ जिल्ला एबसुनि बारग'लेङाइ हारिमु नेहाथारिमोन आरो बिसानिबो सासे बोसोनगिरिमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। हारिनि गोबां कन्ट्रिबिउसन गोनां गुन गोनां सुबुङा जिउ गोमानाया बर' हारिनि थाखाय गिदिर खहा। मख'नो गोनांदि सासे उन्दै गथ'आबो बिथांनि जिउ गोमानायनि खहाखौ बुजि मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथाङा फरायसाफोरखौ बजबनानै फोरोंदोंमोन। फरायसाफोरनि मोजां मोनजानाय अनसायजानाय खामानिफोरखौ फरायसाफोरनि थाखाय मावबोदोंमोन। फरायसाफोरनि आंखाल आरो जेंनाखौ बुजि मोनदोंमोन। फरायसाफोरनि अराय मोजांनि थाखाय मोजां खामानि मावबोदोंमोन होननानै रायजो राजाया फोरमायदों आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै मैया 1 मार्चआव बिथांनि गोथै देहाखौ अराय समनि थाखाय बिदाय होयो। सान्ति सुक्तिनि उनावबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एक्स एनडिबिफोरजों लोगोसे मानगोनां रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय दिल्लीयाव एबसु बिटिआरनि सिएम एक्स एनडिबि लोगोसे एमपि बिथांमोना मा सावरायखो? एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय मोनथिना लानि फै। কৃষ্ণ মেনন মাৰ্গত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি আজি সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু আলোচনাত মিলিত হওঁ। ইয়াত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এটা সজাতি দল আৰু প্ৰাক্তন এনডিবিৰ টিম লগতে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু লগতে এমপি ৰণগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আমি একেলগে আলোচনাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মিলিত হওঁ। আৰু ইয়াত মূলতঃ 2020 বড়ো শান্তি চুক্তিৰ যি বিটিআৰ এগ্ৰিমেণ্ট সেই একৰ্ডৰ যিবিলাক দফা
যিবিলাক ৰূপায়ণ আৰু হ'ব লগা আছে সেই দফাসমূহ আগন্তুক দিনত অফিচিয়েলি আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰি পেলাই আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেইটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি আহ্বান জনাওঁ। বিৰ যি মূল বিষয় আছে এতিয়াও ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু 7 গৰাকী আৰু লগতে 56 আদাৰ্ছ CBI আৰু NIA কোৰ্টত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত গুৱাহাটীত এতিয়াও আছে আৰু তেওঁলোকক মুকলি আকাশত আনিব লাগে। সেই বিষয়টো আমি আজি উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক আশ্বাস দিছে যে আগন্তুক দিনত এটা এটাকৈ আখৰে আখৰে সকলো দফাৰ আৰু সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কথাৰ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ আজি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আশ্বাস দিয়ে আৰু আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে আগন্তুক দিনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কমিটমেণ্ট দিছে সেইটো পালন কৰিব আৰু আজিৰ আলোচনা ফলপ্ৰসূ বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদিও এইটো নিৰ্বাচনৰ আগে আগে হৈছে আমি বিভাগীয়ভাৱে অফিচিয়েলি যিমানখিনি দফা আছে ৰূপায়ণ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে সকলো কথা পালন কৰিব। যিবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লগা বিষয়সমূহ আছিল সকলো কথা তেওঁ খুব গভীৰতাৰে তেওঁ শুনিছে আৰু ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সি দৃষ্টিভংগী বা কি বিষয়টো কেনেকৈ ৰূপায়ণ হ'ব সেই বিষয়ত তেওঁ মতামত দাঙি ধৰিছে। আজিৰ আলোচনা ফলপ্ৰসূ হৈছে আৰু আজিৰ আলোচনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মূলতঃ শান্তি চুক্তিৰ ওপৰতে আধাৰ কৰি পেলাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যি কাৰ্বি আংলঙৰ ST হিলৰ বিষয় বড়ো কছাৰীক মানে মৰ্যাদা দিব লাগে আৰু লগতে BTR যি একৰ্ড সাংবিধানিক যি এটা মৰ্যাদা আৰু ইয়াৰ যি সমষ্টি পুনৰ্গঠন খাটিতালৈ উন্নীত কৰিব লাগে, লগতে পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন বঢ়াব লাগে। যিখিনি কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কাৰিকৰী যিবিলাক NIT আছিল, যিবিলাক ছায়েন্স এণ্ড ৰিজনেল মেডিকেল ছায়েন্স ইনষ্টিটিউট আছিল সেইবিলাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আগন্তুক এই যি অধিসূচনা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। হয়, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান চুক্তিৰ পিছত 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু কিছুমান দফা ৰূপায়ণ হৈছে। তাৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিখিনি আধৰুৱা হৈ থকা যি মূল বিষয়সমূহ আছে তেওঁ কথা দিছে যে হোম ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়াক তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে আৰু গৃহ বিভাগৰ যিখিনি বিষয়ববী আছে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে, বিভাগীয় যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাম চলি থাকিব লাগে আৰু আখৰে আখৰে দাড়ি কমা সকলো ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰি আছে আৰু কাম কৰিব সেই কথা আমাক কৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত 2024ৰ শেষৰ ভাগত BTR শান্তি চুক্তিৰ সকলো দফা ৰূপায়ণ হ'ব। আমি এইটো দৃঢ় বিশ্বাস আমি ৰাখিছোঁ। थैंक यू सो मच रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबनायनि थाखाय थैंक यू सो मच। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामदो जाहाथे नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिर थुलुंगानाय जागोन। थैंक यू सो मच।